ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футбол, ҳамаи шуморо даъват мекунем ба тамошои бозиҳои даври 18-уми чемпионати мамлакат байни дастаҳои Регарта Дас ва Хуҷанд. Ин бозӣ ҳоло дар вардишгоҳи Талко аренаи шаҳри Турсунзода ҷараён дорад. Навакак шурӯъ шуд ва бовар дорем ки имрӯз дастаҳои Регарта Дас ва Хуҷанд як бозии хеле ҳам ҷолиб ва диққат ҷалб кунандаро барои мо шумо пешкаш мекунанд. тавре қабл аз оғози ҳамин рақобат маълум шуд дар ҳайти дастаҳо албатта тағйиротҳои куллӣ ҳам ба амал омаданд вобаста ба бозиҳои гузашта. биёед таваҷҷӯҳ мекунем сараввал ба ҳайати асосии дастаи Регарта Дас ва Хуҷанд ва сараввал ҳайти дастаи мизбононро барои шумо гуфта мегузарем. онҳо бо либосҳои сурх бозӣ доранд. дарвозабон рақами 33 Мануэл Паниас, дар хати муҳофиза рақами 44 Жозеф Феумба, рақами 66 Асилбек Тимуров, рақами 18 Абдулло Шарифов, дар маркази майдон рақами 6 Давид Атсам, 13 капитани даста Нозим Бобоҷонов, рақами 47 Шерзод Маҳамадиев, рақами 22 Самандар Қодиров, 27 Далер Имом Назаров, дар хати ҳамла рақами 9 Квадво Фримпонг ва рақами 88 Шервони Мабадшоев. Алишер Тухтаев сармураббии дастаи Регарта Дас аст. ҳайти дастаи Хуҷанд онҳо бо либосҳои кабуд бозӣ мекунанд. дарвозабон рақами 1 Жеймо Никита, дар хати муҳофиза рақами 2 Фахриддин Аҳтамов, рақами 5 Фирдавс Абдусалимов, рақами 6 Давронҷон Эргашев капитани даста ва рақами 91 Асилҷон Бегимкулов бозӣ мекунанд. дар марказ рақами 14 Алишер Шукуров, рақами 27 Евгений Терзи, 62 Ҷаҳонгир Эргашев, рақами 7 Григорий Минасян, рақами 20 Далер Шарифов ва ҳамчунин рақами 9 Игор Вукчевич, сармураббии даста Александр Кристинин аз Русия аст. довари бозии имрӯза Саидҷон Зайниддинов, рефери ФИФА аз шаҳри Душанбе, Вафо Қараев аз шаҳри Наф ва Исмоил Нуралиев аз Норак ба ӯ кӯмак мекунанд. дар нақши довари чаҳорум Қурбонмурод Шарифов аз шаҳри Ҳисор аст. се нафари дигар дар назди вара ҳастанд бо роҳбарии Зуҳал Хуҷаназарова. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд. баъдан ба Зуҳал кӯмак мекунад Хусрави Сидиқзод ва баъдан Абубакр Маҳмадов. инҳо буданд ҳайти доварон дар бозии имрӯза. як имконият доштанд футболисони дастаи Хуҷанд, аммо муваффақ нашуданд то анҷом барои идома додани ин ҳамла. ва акнун мебинем ки ҳоло дар ҷаримагоҳи дастаи Регарта Дас чӣ иттифоқе уфтод. инҷо бо мебинем ки иштироки капитани дастаи Хуҷанд ин ҳолат рух додааст. Даврон Эргашев, Жозеф Феумба унҷо талош кард барои рафт кардани ин вазъият, вале баъдан маълум шуд ки каме Эргашев осеб ҳам гирифтааст. осебаш ҷиддӣ аст ё на, инро танҳо вақт нишон медиҳад. вале ёрдамчиёни Саид Зайниддинов дар назди вар қарор доранд ва ишора мешавад ки бозӣ бояд идома кунад. хуб, дастаҳои Хуҷанд ва Регарта Дас дар марҳилаи аввали мусобиқа, яъне дар лигаи олӣ бо ҳам рақобат карда буданд ва ин бозӣ дар майдони дастаи Хуҷанд баргузор шуда буд ва бо ҳисоби минималӣ дастаи Хуҷанд ки он вақт Рустам Хуҷаев сармураббии ин тим буд бар Регарта Дас даст боло шуд. акнун мебинем ки дар бозии ҷавобӣ дастаҳо ба чӣ натиҷа ноил мешаванд. ҳоли ҳозир дастаи Хуҷанд як зина болотар аз Регарта Дас аст. дар зинаи шашум бо 23 имтиёз, Регарта Дас дар зинаи ҳафтум аст бо 22 имтиёз. дар сурати пирӯзӣ Хуҷанд метавонад шумори имтиёзҳояшро албатта назар ба исхата зиёдтар кунад ва як зина боло равад. Регарта Дас ҳам дар сурати пирӯзӣ метавонад бо исхата баробар шавад. барои ҳамин ҳам барои Регарта Дас ва ҳам барои дастаи Хуҷанд ин бозӣ аҳамияти хеле ва хеле калон дорад. гузашта аз ин бубинед ки имрӯз назар ба бозии охире ки дастаи Регарта Дас анҷом дод муқобили дастаи Исхата ва ба бохт рӯбаро шуд. се нафар ба ҳайти асосӣ омаданд: Самандар Қодиров, Квадво Фримпонг ва Жозеф Феумба. омадани ин бозингарон ба ҳайти асосӣ ҳоло ба тими Регарта Дас натиҷа медиҳад ё на?
инро вақт нишон медиҳад. ва агар мо ҳайати дастаи хуҷандро ҳоло назар ба бозии ахире ки онҳо доштанд дар муқобили ҳулбук гирем, имрӯз дар ҳайати асосӣ парвиз боқиев нест ва мавқеи ӯро асилҷон бегимқулов ишғол мекунад ва дигар ҳама бозигарон дар ҷойҳои худ қарор доранд. Яъне як тағйирот дар ҳайати дастаи хуҷанд назар ба бозии охир бо ҳулбук ки бо ҳисоби минималӣ дастаи хуҷанд дастболо шуд анҷом дода шудааст. Фирдавс Абдусалимов партоби хеле баланд ба марказ, онҷо талош мекунанд бозигарони тими хуҷанд. Партоби Далил Шарифов ва канори рости майдон Фахриддин Аҳтамов ба қафо бармегардад. Шукуров имконияти идомадони ҳамла ҳаст барои бозигарони хуҷанд. Феумба мубориза мебарад, вале тӯбро аз Феумба гирифт. Ин Далил Шарифов буд ба назарам, ки дар ин вазъият зарба зад ҷониби дарвозаи дастаи мизбонон. Регартадас имсол аллакай ба як ҳадафи худ ноил шуд, барандаи ҷоми Тоҷикистон гардид ва акнун боз ҳадафи дигари даста мавқеи хуб гирифтан дар ҷадвали чемпионат ҳаст. хотирсон мешавем ки то анҷоми бозиҳои мавсими имсолаи мусобиқа барои ин дастаҳо 4 даври дигар боқӣ мондааст, вале барои дигар дастаҳо 5 давр ва мебинем ки дар охири мавсим кадом даста унвони чемпиониро ба даст меоварад ва кадом тим зинаҳои дуввуму сеюмро ишғол мекунад. Абдулло Шарифов маълум мешавад ки онҷо дар муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон шудааст. партоб ба канори чапи майдон, идомаи ҳамлаи бозигарони тими Регартаданс, Далер Имомназаров, Нозим Бобоҷонов. Нозим Бобоҷонов дар гузашта дар ҳайати дастаи хуҷанд бозӣ кардааст, барои ҳамин аз шояд равиши бозии ин даста, аз ҳунари баъзе аз футболбозон хуб огоҳӣ ҳам дорад. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Регартаданс, як фурсати бисёр хуб, пеналти аст. довар ҳоло пеналти таъин накард, вале фикр мекунам вар ба ин ҳолат дахолат карда метавонад. Ба ин ҳолат дахолат мекунад. Биёед мунтазир мешавем. Бисёр як имконияти хуб буд барои Самандар Қодиров дар дақиқаи 9-уми рақобат. таваҷҷӯҳ мекунем ба имконияте ки Шервонию Амбачоев будааст. Амбачоев аз пой афтид баъди он ки Фахриддин Аҳтамов дар муқобили ӯ мубориза бурд. инҷо чунин менамояд ки расиш миёни футболбози дастаи хуҷанду Регартадас будааст. вале андаке афтиши Шервонию Амбачоев шояд шубҳаҳоро ба миён ҳам оварад ки шояд бо он қадаре ки ӯ аз пой афтид ҳолат бозгӯи он набуд ки хеле ҷиддӣ бошад. вале лаҳза ба лаҳза доварон ин вазъиятро хуб мушоҳида мекунанд, мебинанд ва баъдан ба хулоса меоянд ки зарбаи пеналти ҳаст ё на. аммо бисёр имконияти хуб буд. Шервониё ҳам метавонист беи сарбаро иҷро кунад ҷониби дарвозаи дастаи хуҷанд. ҳоло Саидҷон Зайниддинов ёрдамчонашро гӯш меандозад ки дар назди вар нишастанд. биёед бори дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. шояд агар намерасид муҳофизатгари дастаи хуҷанд ҳаракатҳоро идома медод Муҳаббатшоев. шояд ин ҳам ҳоло дақиқ нест. мунтазир мешавем. хуб, худи Саидҷон Зайниддинов ҳоло ба назди вар меравад ва худаш мебинаду ба хулоса меояд. ба назарам ҳоло онҳое ки дар утоқи доварӣ нишаста буданд, ҳама чизро ба худи Саид Зайниддинов вогузор карданд. таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳамин ҳолат. ҳамин нуқта бисёр муҳим буд, чунки бубинед пои Фахриддин Аҳтамов аллакай расидааст ба пои Шервонию Муҳаббатшоев.
чанд маротиба товар ин лаҳзаро мебинад ва баъдан хулосаи худро мебарорад. равшан ҳам ҳаст, возеҳ ҳам ҳаст наварҳои суст карда шуда барои довар. аз ин ҳолат ҳам ҳоло пешкаши довар мешавад. хоб я таваҷҷӯҳ мекунем болои пои Мамбатшоевро зер кардааст Фахриддин Ахтамов. хоб ба Саид Зайнилов чӣ ишора мешавад? худаш ҳам дид ин лаҳзаро. пеналти. пеналти ба дарвозаи дастаи Хуҷанд таъин карда мешавад. зарба 11 метра. ҳоло мебинем ки ин зарбаро кадом бозингар иҷро мекунад. Нозим Бобоҷонов ё Квадво Фримпонг? ҳоло дар дасти Квадво Фримпонг туб аст. ишора мекунад ки зарбаро худаш иҷро мекунад. Фримпонг. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи ҳамлагари дастаи Регартадаст дар муқобили ӯ Никита Жайво дарвозабони дастаи Хуҷанд қарор дорад ва мунтазир мешавем ки зарба чӣ гуна иҷро мегардад аз ҷониби ин футболбоз. Фримпонг метавонад ҳоло бо ин голаш агар онро ба ҳадаф расонад мавқеи хуб касб карда бошад ва ҳамин тавр ҳисоб кушода мешавад. дӯстони азиз, дарвозабони дастаи Хуҷанд андаке ҳаракати хуб анҷом дод, аммо зарбаи Фримпонг суръати баланд дошт ва Квадво Фримпонг ҳисобро дар дақиқаи 12-уми рақобат боз кард. 1-0. голи ҳафтуми Квадво Фримпонг дар мавсими имсола. ҳамлагари дастаи Вахш Димитро Билонок ҳам 7 гол задааст. шумораи зиёди бозингарон 6 голӣ зада буданд. хуб, акнун ҷараёни бозиро мебинем. бинандаи азиз ки чӣ гуна сурат мегирад. то ҳамин лаҳзаҳо мо ягон вазъияти хавфноки голзаниро дар назди дарвозаҳо надида будем. бо то бозингарони Регартадаст. паси Мамбатшоев хато. идомаи ҳамлаи меҳмонон. Мануэл Пани тӯбро дошта мегирад. хуб, барои мо бисёр аҷиб ҳам аст ки баъд аз он ки Бахтиёр Қаландаров капитани асосии Регартадаст муҳофизатгари марказӣ аз се бозӣ хориҷ карда шуд, баъдан ҳоло баргашт, аммо Алишер Тухтаев ӯро ба ҳайати асосӣ ворид накарда истодааст. то як андоза намедонам, шояд бидуни Бахтиёр Қаландаров бозии Регартадаст шояд хубтар бошад, ё шояд ҳоло ӯ дар ҳолати пешинаи худ қарор надорад. аз ҳамин хотир ва ин бозӣ ҳам мебинем ки Қаландаров дар курсии эҳтиётӣ қарор гирифтааст ва дар курсии эҳтиётии дастаи Регартадаст Фаридун Давлатов, Шӯҳрат Элмуродов, Шараф Солеҳов, Саид Мухторазимов, Озодбек Панҷиев, Фирӯз Бобиев ва Амин Элгашев ҳамроҳ бо дарвозабони эҳтиётӣ Шаҳобиддин Маҳмудзода қарор доранд. яъне курсии эҳтиётии Регартадаст хеле қавӣ ҳам ҳаст. дар курсии эҳтиётии Хуҷанд дарвозабони эҳтиётӣ Далер Баротов, бозингарон Парвиз Боқиев, Фирӯз Қараев, Фирӯз Холматов, Шаҳбоз Нуриддинов, Хуршед Тимур Ҷураев, Бежан Нишонбойзода ва Боҳир Самгинбоев қарор доранд. ончамо хато сурат гирифт. ин дафъа аз ҷониби бозингари рақами 27 дастаи Хуҷанд Евгений Терзи. баръакс аз ҷониби бозингари Регартадаст будааст. Алишер Шукуров. Мамбатшоев тӯбро аз ӯ гирифта натавонист. идомаи ҳамларо мебинем бо иштироки бозингарони Хуҷанд, аммо муваффақ нашуданд.
абдулло шарифов партоби хеле баландию муборизаи мабадшоев ҳоло муҳаммадиев андаке хатоам кард барои зуд пас додан аксул ҳамлаи дастаи хуҷанд далил шарифов ҳоло бозигузори футболбозони тими меҳмон аммо натиҷа намедиҳад дар даври 18-уми лигаи олӣ бозиҳо боз пагоҳ идома мекунанд. 28 сентябр клуби марказии варзиши артиш бо равшан рақобат мекунад, панчер бо иста равшан. баъдан рақобатҳои дигарро ҳам дидан мумкин аст. ҳосилот бо исхата, 29 сентябр бархчӣ бо вархш. абдулло шарифов, Нозим Бобоҷонов, Фирдавс Абдусалимов. маълум аст ки Самандар Қодиров дар муқобили ӯ ба хато роҳ додааст. Ҷаҳонгир Эргашев, Фахриддин Аҳтамов. барои Ҷаҳонгир Эргашев ҳам ин бозӣ аҳамияти хеле калон дорад, чунки ӯ дар нимаи аввали мавсим дар ҳайати дастаи Регартадас бозӣ карда буд, махсусан муқобили тими Хуҷанд бозӣ карда буд. Эргашев 58 бар 42 фоизи идора кардани тӯб. ва баъд аз марҳилаи аввали мусобиқа ӯ ба ҳайати дастаи Хуҷанд боз пайваст, ки солҳои қабл дар ҳайати бошгоҳи футболи Хуҷанд ҳунарнамоӣ мекард. Ҷаҳонгир Эргашев. ҷаҳонгир Эргашев дар якчанд дастаи футболи кишвар бозӣ кардааст, ғайр аз масалан Регартадас Хуҷанд. ӯ дар клуби марказии варзиши артиш таҷрибаи бозиро дорад. як муддат дар ҳайати дастаи Истиқлол бозӣ кардааст. дар ҳайати дастаи Исхата ахиран ҳунарнамоӣ кард. вале ин як давраи навбатӣ ҳунарнамои Ҷаҳонгир Эргашев дар ҳайати дастаи Хуҷанд ҳаст. соли 2016 дар ҳайати Хуҷанд буд, пас он рафт ба Беларус ба ҳайати дастаи Динамо Брест, аз он ҷо боз омад ба Хуҷанд, аз он ҷо рафт ба чемпионати Бангладеш, боз аз он ҷо омад ба Хуҷанд, аз Хуҷанд рафт ба бошгоҳи Қизилқуми Ӯзбекистон ва аз он ҷо баъдан ба Исхата омад ва аз Исхата ба Нефчи Қирғизистон рафта буд ва боз аз он ҷо ба Хуҷанд, боз ба Исхата. дар ду давра дар Исхата бозӣ кардааст ва баъдан ба Регартадас. ҳоло бошад боз баргашт ба ҳайати дастаи Хуҷанд. Асилбек Темуров, ҳоло тӯбравои бисёр хуби Шервони Мабадшоев, идомаи ҳамлаи Регартадас. Имом Назаров, Феумба, партоби хеле хуб. ҳоло аз канори майдон Шерзод Маҳамадиев, аммо довар ишора мекунад ки нимуҳофизатгари канори дастаи Регартадас ба хато роҳ додааст. баъзе аз мухлисони дастаи Хуҷанд ҳам ҳоло ҳамроҳи даста ба ин бозӣ омаданд ва дастаро дастгирӣ карда истоданд.
партоби хеле баланд. имконияти додани ҳамла барои футболбозони дастаи Регатадаст ҳаст. Кватфо Фримпонг. Туп дар дохили ҷаримагоҳи тими Хуҷанд. Даврон Эргашев. ҷоҳонгир Эргашев буд, тупро аз даст дод. Эргашев. Фирдавс Абдусалимов. алишер Шукуров. ҷоҳонгир Эргашев. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд. пас ба канори рости майдон. Аҳтамов. вале хеле баланд ва нодуруст ин партоб анҷом мешавад аз ҷониби Фахриддин Аҳтамов. хуршад Тимур Ҷураев хеле асабӣ аст. шояд аз он ки ҳамеша дар курсии эҳтиётӣ қарор мегирад, камтар вақт пайдо мекунад барои ҳунарнамоӣ кардан дар ҳайати асосӣ. Шукуров. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Хуҷанд. як фурсати бисёр хуб. вале баъд Алир Шарифов, Жозеф Феумба имконияти ҳаракат карданро надод. Мабачоев. Нозим Бобоҷонов. Абдусалимов дар муқобили хуб бозӣ мекунад, вале туп дар ихтиёри бозингарони дастаи Регатадаст. Сало Мабачоев. Давид Атсам. Феумба. Имом Назаров. бозам Жозеф Феумба. ҳаракат мекунад бозингари дастаи Регатадаст. ва қоидаи бозӣ муқобили бозингар рақами 7 Григорий Минасян вайрон карда шуд. маҳз бо шарофати ҳунарнамои ӯ дар дидор муқобили Ҳулбук тими Хуҷанд ғалаба ба даст овард бо ҳисоби 1-0 ва ягона голро ҳам маҳз ҳамин футболбоз ба ҳадаф расонида буд. идомаи ҳамлаи бозингарони Регатадаст. Мабачоев зарба мезанад, вале тупро бармегардонад Никита Жеймо. ин дарвозабони рус. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷандро мебинем. Эргашев ҳаракат кард. ҷоҳонгир Эргашев. довар ҳеҷ ишора ҳам накард. ба сурат мунтазир мешавем лаҳзаи такрорро ки барои мо чӣ гуна пешкаш мекунанд. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Хуҷанд аст. Алишер Шукуров тупро аз майдон зада берун мекунад, чунки ҷоҳонгир Эргашев дар замин хобидааст. бозӣ идома дорад, мегӯяд довар Александр Кристинин, сармураббии дастаи Хуҷанд. пас аз он бозие ки дар даври 16-ум баргузор шуду Хуҷанд дар майдони худ аз Эсхата мағлуб шуд, сармураббии дастаи Хуҷанд аз мақоми худ иттилоъ дод ки аз мақоми худ меравад, вале пешниҳод ё аризаи ӯро раҳбарияти дастаи Хуҷанд қабул накарданд ва акнун то анҷоми мавсим ӯ дар ин симат боқӣ мемонад. ҷоҳонгир Эргашев партоби хеле баланд ба ҷаримагоҳи дастаи Регатадаст. имконият барои футболбозони меҳмон. Абдусалимов мисоли хеле баланд ва касе ҳам ба тӯб расида наметавонад.
давид атсам фаюнбам имконияти идома додани ҳамла ҳаст барои бозингарони Регар Таданск. Квадво Фримпонг, далер Имом Назаров. Асилбек Темуров. Асилбек Темуров аслан муҳофизатгари канори рост аст, вале бино бар сабаби он ки дар хати муҳофиза Бахтиёр Қаландаров дар чанд бозӣ иштирок накард бино бар сабаби корти сурх, баъдан сармаби тасмим гирифт ки маҳз ӯро дар хати муҳофиза гузорад, ҳатто дар бозии ниҳоии ҷоми Тоҷикистон. бархурди Шерзод Муҳаммадиев ва Даврон Эргашев дар маркази майдон. Квадво Фримпонг муаллифи ягона гол дар бозии имрӯза аз зарбаи пеналти. вале инҷо қоидаи бозиро футболбози Регар Таданс вайрон кардааст. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Хуҷанд Эргашев. довар ба ин гуна ҳолатҳо умуман мутаваҷҷеҳ намешавад. иҷозаи идома додани ҳамларо карда истодааст Нозим Бобоҷонов. фурсат барои Регар Таданс, пас ба Шерзод Муҳаммадиев ва инҷо паси бозгашт ба Нозим буд, аммо зарба назад Муҳаммадиев. ва ҳатто Квадво Фримпонг эътироз дорад ки чаро зарба назад ҷониби дарвозаи Хуҷанд. хуб, биё таваҷҷӯҳ мекунем. зарбаи кунҷим умуман вазъиятҳои стандартӣ дар бозии имрӯза инак дақиқаи 30 ҳам наздик мешавад, хеле кам иттифоқ афзода истодааст. боз ҳам зарбаи кунҷим. партоб бартараф шуд аз сӯи бозингарони тими Хуҷанд. Далил Шарифов, Ҷоҳонгир Эргашев. Регар Таданс баъд аз ин бозӣ дар даври 19 бозӣ хоҳад кард. даври 19 миёнаи моҳи октябр баргузор мешудааст. дӯстони азиз, ҳамин гуна нақшагузорӣ шудааст ва тавре медонем дар миёнаи моҳи октябр рӯзҳои фифа аст ва тими миллии мо ду бозии муҳим дорад муқобили ҷазираҳои Малдив, вале ҳоло дастаи мунтахаби мо сармураббӣ надорад. вақт хеле кам боқӣ мондааст. баъд аз 10 рӯз тамринҳо шурӯъ мешаванд, вале тими миллии мо ҳоло бидуни сармураббӣ аст. барои ҳамин хеле душвор аст гуфтан ва бозиҳои чемпионат ҳам баргузор намешаванд дар ин муддат. дар оғози моҳи октябр боз Истиқлол дар муқобили Гоа дар Лигаи Қаҳрамоноҳои дуюи Осиё бозӣ дорад. 9 ва 14 октябр тими миллӣ муқобили ҷазираҳои Малдив сараввал дар Душанбе, баъдан дар Малдив бозӣ мекунад. ва бозиҳои даври 19 чемпионати Тоҷикистон 17 октябр шурӯъ мешаванд. Регар Таданс маҳз муқобили Ҳулбуд бозӣ хоҳад кард дар ҳамин майдон. баъдан боз
барои Регарта даст андаке танаффус хоҳад буд, чунки даста ба бозиҳои лигаи даъвати Осиё меравад ки мусобиқа дар Қирғизистон баргузор мешавад. Регарта дастро бозӣ бо Сафо аз Лубнон, Ал-Араби аз Кувайт ва Мурас Юнайтед аз Қирғизистон интизор аст. Умедвор мешавем ки Регарта даст сарбаландона ва бо натиҷаи хуб марҳилаи гурӯҳиро пушти сар мекунад. идомаи ҳамлаи бозингарони Хуҷанд. Фурсат ҳаст ва ин вазъият бартараф шуд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Регарта дастро мебинем ва Мамадшоев аз пой афтид. Фахриддин Аҳтамов буд рақобати шона ба шона. бозингарони дастаи Хуҷанд ҳоло бо тӯб ҳастанд. Асилбек Бегимқулов, Ҷоҳонгир Эргашев. бозингари дастаи Регарта даст осеб бардоштааст. бозӣ идома дорад. бинандаи азиз, ин ҳамон ҳолате ки бо футболчии Регарта даст ба вуқӯъ пайваст. Далери Мумназаров, Давид Атсам, ҳамлаи бозингарони Хуҷанд бенатиҷа поён ёфта истодааст. Ҷоҳонгир Эргашев дар маркази майдон. Фидавс Абдусалимов боз ҳам муваффақ намешаванд. Хуҷанд дар идомаи мусобиқа махсусан дар даври 19-ум бо тими ҳосилот бозӣ мекунад. баъдан дар давраҳои баъдии мусобиқа дар даври 20-ум бо тими Панчер дар сафар рақобат хоҳад кард. аут ба нафи бозингарони дастаи Регарта даст. Далери Мумназаров,
نوزیم باباجانов. ضربه نوزیم باباجانов دروازه‌بان و باز هم ضربه دوباره نیکیتا ژیمو باری دوم هم ضربه رو برمیگرداند. سمندر قدیرов بود ولی داور اشاره میکند که افساید بوده است. بیا توجه میکنیم قدیرов در افساید بود درست ولی با پای اینجا دروازه‌بانی دسته خوجاند ضربه بازیگر تیم ریگارتاداس رو برگردانید. امام نظرов ادامه حمله ریگارتاداس. نوزیم باباجانов باز هم فرصت هست. شیروانی و باشایف پس نمیگذارد بازیگران تیم خوجاند. میناسیان اکشل حمله مهمانان ولی چندان خوب نیست. تو همین دقیقه ها بازی بهترین خوجاند را ندیده ایستادیم. عموما ریگارتاداس هم بهتر بازی ندارد. даврон эргашев дар гузашта футболбози тими ригаартадас буд. дар давраҳои беҳтарини ригаартадас ӯ дар ин даста ҳунарнамоӣ кардааст. ҳоло имконият барои бозигарони хуҷанд вале тӯб рост ба дасти дарвозабони тими ригаартадас меравад. футболбози 37 солаи дастаи хуҷанд давронҷон эргашев ҳам дар ригаартадас ҳам дар истиқлол мавсимҳои бисёр хубро пешти сар кардааст. солҳои 2009-10-11 ӯ дар ҳайати дастаи ригаартадас буд. баъдан соли 2013 ба ҳайати дастаи истиқлол рафт. аз он ҷо ба чемпионати қазоқистон ва аз он ҷо ба чемпионати озарбойҷон ва боз ба қазоқистон. чанд мавсим дар чемпионати қазоқистон буд. соли 2016 дар дастаҳои житису тарас бозӣ кардааст. дар чемпионати ӯзбекистон дар ҳайати дастаи бунёдкор чанд мавсим бозӣ кард. шерзод муҳаммадиев имконият барои бозигарони ригаартадас ва ин пас андаке хатарнок ҳам буд ба шервонӣ. шояд варианти хубтар пас ба квад ва фримпонг беҳтарин буд вале ин корро анҷом надод муҳаммадиев. асилҷон бегимқулов тӯб аз майдон берон шуд. 5 дақиқа дигар боқӣ мондааст то фарҷоми нимаи аввали бозӣ байни дастаҳои ригаартадас ва хуҷанд. ҳоло акшн ҳамлаи бозигарони дастаи хуҷанд вале бенатиҷа. خب بیا توجه میکنیم و معلوم شد که لگندر ازبکستانی دسته خوجند توپ رو راست به جریمه‌گاه دسته ریگارتاداس ارسال میکند. خیلی پرتابی بلند.
خب ببینیم این دفعه ضربه کنجی به نفع مهمانان. پرتاب خیلی بلند و موفق. اینجا وضعیت خوبی زدن ضربه هست اما امکانیت پیدا نکردن بازیگران خوجند. یک ارسال نوبتی دیگر کوادو فریمپونگ توپ رو بیرون کرد. به توجه میکنیم محمدشریف صورتی خیلی بلند میگیرد. ادامه حمله دسته خوجند. فئونبام و این وضعیت رو ژوزف فئونبا برطرف کرد. باز هم حمله بازیگران تیم خوجند. میبینیم این دفعه کسیل جان بگیمخولوف توپ را چگونه به جریمه‌گاه ارسال میکند. پرتابی خیلی بلند و مانوئل پانی توپ را از دست داد در هوا. این خطاگی او بود ولی بعدا بازیگران دسته خوجند از این فرصت خوب استفاده برده نتوانستند. و بگیمخولوف اینجا پرتاب بگیمخولوف بسیار خوب بود. در زبان نگرفته دست هم در حال توپ را از دست داد که اونجا فشار بود در مقابل او. تو بازیگران دسته Regartadas Mamadiev Kvadvo Frimpong پاسی نوبتی نازیم باباجانов далер Имом Назаров сонияҳои ба шумор то поёни нимаи аввали бозӣ боқӣ мондааст. Асилбек Тимуров Қодиров тӯбро мегиранд футболбозони тими Хуҷанд. Эргашев ҳоло боз ҳам ҳамлаи бозигарони тими Хуҷанд. партоби хеле ҳам баланд ва 4 дақиқа илова карда мешавад. چهار دقیقه با پایان نیمه اولی بازی زم شد. ادامه حمله بازیگران تیم رگارتاداس. دوباره اشاره میکنند که توپ از پای بازیگری رگارتاداس از میدان بیرون شده است. چوکوروف، فخرین احتماف.
حالا حمله دست خوجند ادامه میکنه از کنار راست میدان. دلیل شریفوف با سرعت خیلی بلند میگذرد بازیگر دیگر تداس رو و ضربه جریمه‌ای به یگان شک و شبهه فیومبا از روی سرعت نتوانست بازیگر خوجند رو باز دارد. اینجا 100% هم ضربه جریمه‌ای و هم کارت زرد. خب می‌بینیم که ضربه جریمه‌ای را کدام بازیگر اجرا میکنند. در نزد توپ دوران ارگا اشرف کاپیتانی دست قرار دارد. البته اشاره میکند که باید لحظه رو پیگیر باشن فوتبالسازان ریگار تداس. دوران ارگا اشرف فولو امکانیت میجوید. ضربه دوران ارگا اشرف و توپ از پهلوی دروازه مانوئل پانی از میدان بیرون میشود. چند ثانیه دیگر وقت دارند بازیگران خوجند که حمله های خود را انجام دهند. وگرنه ما گفتیم که 4 دقیقه شد و ثانیه های با شمال هم باقی مانده است. داوید اتسام، سمندر قادیرов پس با کوادرو فریمپونگ. بازیگران دیگر تداس توپ را از دست دادند. بابا جانوف اینجا ووکچویچ موفق نشد و با دست زد بازیگر دیگر تداس رو، ولی داور اجازه میدهد برای ادامه بازی و 4 دقیقه علاوه نموده سعید زایندینوف پایان یافت. صدای اشتراکی داور از فرجام نیمه اولی بازی درک میدهد. دوستان عزیز حساب 1-0 به فایده فوتبالبازان دسته ریگار تداس است. یگانه گل هم در دقیقه 13 به کوادرو فریمپونگ تعلق دارد که او از ضربه پنالتی توپ رو به درونی دروازه تیم خوجند روان کرد. ما را ترک نکنید دوستان عزیز. بعد از چند لحظه برمیگردیم به نیمه دوم رقابت بین دسته های ریگار تداس و خوجند. با ما باشید. ворот безе.
دوستان عزیز برمیگردیم با قسم دومی رقابت و بازی دسته‌های ریگارتاداس خوجاند که در دور 18 چمپیونات مملکت بین دسته‌های لیگ عالی صورت گرفته شده است. حالا ادامه میکنه در قسم دوم و دو تغییرات در دسته خوجاند انجام شد. با جای رقم 2 فخرالدین احتم و میدان تحت رقم 3 فیروز قرایی و میدان اومد و با جای بازیگر رقم 99 ایگور ووکچویچ با میدان بازیگر رقم 9 باهیر سنگینبویف وارد میدان شد. یعنی این دو تغییرات حالا چه نتیجه میدهد با بازی دسته خوجاند در قسم دوم این رو وقت نشان میدهد و خواهشان میشویم که بعد از نیمه اولی رقابت حساب 1-0 با سودی بازیگران دسته ریگارتاداس است. یگانه گل هم از ضربه پنالتی از جانب کوادو فریمپونگ با هدف رسید. اکنون نیمه دوم بازی شروع شد. در هیئت دسته ریگارتاداس هیچ تغییراتی نیست. به توجه میکنیم با هیئت هر دوی دسته و شروع میکنیم از دسته مهمان تیم خوجاند که با لباسای کبود حالا هنرنمایی دارند. خب نیکیتا ژیمو دروازه‌بان این دسته است. در خط محافظت دوران ارگاشف. خب اسلجان بگیمخولوف از کنار راست فیروز قرایف، از کنار چپ فردوس عبدالسلیمов، در مرکز میدان یوگنی ترزی، علیشر شکوروف، جانگیر ارگاشف، گریگوری میناسیان، دالیر شریفوف و بایر سنگینبویف اکنون در خط حمله بازی میکنند. سرمربی دسته الکساندر کرستینین هست. هیئت دسته ریگارتاداس دروازه‌بان مانوئل پانی، محافظتگران مرکزی اسیلبک تیمورов و جوزف فیومبا، از کنارها عبدالله شریفوف از راست، از چپ هنرنمایی میکند دلیر امام نظرов، در مرکز میدان شیرزاد محمدیف، نازیم باباجانов کاپیتان دسته، давид ацам، در خط حمله باشد کوادو فریمپونگ و شیروانی آبادچویف. همچنین سمندر قدیرов هم پس از حملگران هنرنمایی میکند در مرکز میدان. علیشر توختاєв مربی فوتبالی کشورمون سرمربی دسته ریگارتاداس است. ادامه حمله دسته خوجاند، یک ضربه خیلی هم سخت از جانب علیشر شکوروف ولی دروازه‌بان تیم ریگارتاداس توپ را داشته میگیرد و انیختش امکان نمیدهد. باباجانов گزارش کاپیتان دسته ریگارتاداس، امکانی ضربه زنی برای نازیم و ضربه او با یک رسیدگی به پای فوتبالبازان دسته خوجاند راست به دستی دروازه‌بان رفت.
این بازی اولی даври 18 чемпионати Тоҷикистон аст. дӯстони азиз, бозии аввали даври 18 бозиҳои баъдӣ рӯзҳои дигар сурат мегиранд ки мо албатта баъзе онҳоро тамошо хоҳем кард. аз ҷумла рӯзи 28 паго дидори дастаҳои клуби марказии вардиши артиш ва равшан бозии марказии давр сурат мегирад. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи хуҷандро мебинем. ҷоҳонгир эргашев партоб ва зарба бо сар иҷро мешавад, аммо мануэл пани тӯбро дошта мегирад. хеле имконияти хуб буд барои тими хуҷанд. даврон эргашев бозигари 37 солан ва ҳоли ҳозир яке аз як зарбаи дигар ва ин ҷоҳонгир эргашев буд. зарбаро бармегардонад дарвозабони регартадас ва ҷониби баъзе аз бозигарон даъво мекунад дарвозабони тими мизбон ки он қадар фаъол нестанд. хеле имконияти хуб барои бозигарони хуҷанд. зарбаи ҷоҳонгир эргашев барои дарвозабон хеле душвор буд. таваҷҷӯҳ кунед чӣ гуна бозигари рақами 62 дастаи хуҷанд зарбаро иҷро кард ва бо як мушкилӣ онро дарвозабон баргардонид. зарбаи гунҷим барои меҳмонон. евгений терзим бо Ҳирсан Гимбоев. партоби хеле баланди ӯ имконият барои дастаи хуҷанд ва чӣ гуна вазъияти хуб буд. ин Алишер Шукуров буд. ҳатто метавонид зарба занад Шукуров. таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи кунҷи навбати меҳмонон. партоб хеле баланд ва фурсати бисёр хуб, аммо Алишер Шукуров аз масофаи намедонам шояд 1 метр буд тӯбро ба даруни дарвозаи дастаи регартадас равон кардан натавонист. инак 5 дақиқа мешавад ки футболбозони дастаи хуҷанд имкониятҳои хеле зиёди голзанӣ ба миён оварда истоданд. таваҷҷӯҳ кунед ба ин фурсате ки Шукуров дошт. тӯбро ба даруни дарвоза равон кардан натавонист Алишер Шукуров. идомаи ҳамлаи бозигарони дастаи хуҷанд. Имомназаров. тӯб ба дасти Фирӯз Қараев расид. ва баъд аз бозии клуби марказии вардиши артиш равшан ки гуфтем бозии марказии давр аст ва рӯзи 28 сентябр соати 16 яъне паго сурат мегирад. боз дидори панчери Истаравшанро ҳам мо тамошо хоҳем кард. ва баъдан боз рақобати ҳосилоти исхатам сурат мегирад ки ин бозиам бисёр ҷолиб хоҳад буд. бозӣ дар майдони дастаи ҳосилот барпо мегардад. хуб, дидори дастаи кулли марказии вардиши артиш ва равшан дар ҳамин майдон пагоҳ сурат мегирад, дар ҳамин вақту соат. дидори панчеру Истаравшан дар майдони дастаи вахш сурат мегирад. Қараев ва рақобати ҳосилоту исхата дар варзишгоҳи марказии Фархор баргузор хоҳад шуд ва як бозии дигар рӯзи 29 баргузор мешавад. ин дидори дастаҳои барқчӣ ва вахш. ҳоло як имконияти дигар барои дастаи хуҷанд. ин дафъа зарбаи Григорий Минасян аз паҳлӯи дарвоза берун мешавад. хеле имконияти хуб буд.
Йозеф Феумбам, Даврон Эргашев, ҳунарнамои боксингери рақами 27 дастаи Хуҷанд дар маркази майдон хеле хуб аст. Евгений Терзи, Квадро Фримпонг, Самандар Қодиров ва инҷо акнун партоби навбатӣ ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ва имконият барои Нозим Бобоҷонов буд. аз маркази майдон ҳамлаи бозингарони дастаи Хуҷанд. Эргашев, Боҳир Сангинбоев пас намегузарад аз футболбозони дигар та даст. Қодиров, Боҳир Сангинбоев, идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд. ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем Далер Шарифов, зарбаи Далер Шарифов, вале дарвозабон тӯбро дошта мегирад. фикр мекунам ҳисоби 1-0 дар оғози қисми дуввум нигоҳ доштан барои бозингарони регартадаст ҳаффо хатари зиёдро ба миён меоварад. Шукуров, Фирӯз Қараев, партоби Фирӯз Қараев ва зарбаи Георгий Минасян ва рост дарвозабони дастаи регартадаст тӯбро дошт. Квадро Фримпонг қоидаровайрон мекунанд муқобили муҳофизатгари марказии тими Хуҷанд. Қараев, Эргашев, Сангинбоев, топ дар ихтиёри меҳмонон. Эргашев, Даврон Эргашев, Фирӯз Қараев, як партоби навбатии дигар ва имконият барои Хуҷанд ва гол. аммо офсайд ишора мешавад. дақиқаи 55-уми рақобат Далер Шарифов тӯбро ба даруни дарвоза равон кард, аммо довар ишора мекунад ки ӯ дар офсайд будааст. мунтазир мешавем лаҳзаи такрори бозиро. бале, дар офсайд буд. агар ба тӯб бозингари рақами 7 расида бошад. خب حالا میبینیم اگر به تو بازیگر رقم 7 رسیده باشد واقعا هم در آفساید است. خب حالت کوادرو فریمپونگ چندان خوب نیست. طبیبانی دسته رگارتاداست به او کمک میرسانند. خب اگر کوادرو فریمپونگ بازی رو ادامه داده نتواند و سبش جدی باشد آنگاه او را میتوانند عوض کنند. شورا دلمرادov فالو به میدان میاد به جای شهرزاد محمدیف. این اولین تغییرات در حیاط دسته رگارتاداست است. خب گل حساب کرده نشد، گفتیم آفساید بوده است. ادامه حمله دسته خوجاند. توپ از میدان صدا بیرون کرده می شود. خب توجه بکنیم با ضربه کنجی
با اشتراک بازیگران تیم خوجند. پرتاب خیلی بلند، دوران نگاشف ضربه زد اما با دیگر موقع با حسین گیمبویف یک پرتاب نوبتی دیگر و توپ راست با دستی دروازه‌بانی دسته ریگارتا دست می‌رود. خیلی زیاد امکانیت‌ها پیدا کرده ایستادند شاگردان الکساندر کریستینین در آغاز نیمه دوم. قرایف فیروز قرایف اصلا دستپروری دسته ریگارتا داز است، ولی میبینیم که چند سال میشود در حیات باشگاه خوجند هنرنمایی میکند. سی و یک سال دارد این بازیگر. چند مدت در حیات دسته ریگارتا داز هم باعثی کاپیتانی دسته بازی کرده بود سالهای پیش. قرایف даврон эргашев асилҷон бегимкулов партоби бо ҷаримаго ва фулбузони ригарта даст ин вазъиятро бартараф карданд маҳбатшоев, вале ба ӯ даврон эргашев имкон надод. ҳоло дӯстони азиз, шумо бигӯед ба ман ки дар чемпионати Тоҷикистон аз даврон эргашев бар ин дифоъгар беҳтар ки аст? қариб ки намебинем. ин нафар 37 сол дорад, вале бо ҳамин синни сол ӯ дар як сатҳе бозӣ мекунад ки ҳатто бозигарони ҷавон дар ин мавқеъ дар чунин сатҳ бозӣ карда наметавонанд. вале мутаассифона гап сари он меравад ки ба тими миллӣ даъват намешавад. чунин бозигарон ки ҳам шеваи бисёр хуб доранд, ҳам ҷиддӣ ҳастанд, ҳам дар майдон аз дақиқаи аввал то лаҳзаи охирӣ мубориза мебаранд, дар кор аст. вале садафсӯс Шурад Элмуродов, Нозим Бобоҷонов, Имом Назаров, Кватво Фримпонг ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад ба нафи дастаи ригарта даст. خب بیاید ببینیم ضربه ҷаримавӣ ро Нозим Бобоҷонов иҷро мекунад. ба кадом мавқеи майдон тӯбро ба кадом мавқеи ҷаримагоҳ тӯбро ирсол мекунад, ҳоло вақт нишон медиҳад. пас ба далер Имом Назаров ҳаракат мекунад Имом Назаров, вале андаке хато ҳам кард муҳофизатгари канори дастаи ригарта даст. зуд тӯб ба бозӣ дароварда шуд. Имом Назаров, Шурат Элмуродов, тӯбро ба бозигарони дастаи Хуҷанд. Далер Шарифов бубинед чӣ гуна олӣ ҳунарнамоӣ мекунад ва аут ба фоидаи меҳмонон. خب اینجا حتی даврон эргашев ҳам ба ҷаримагоҳи дастаи ригарта даст меояд барои муваффақ шудан. тӯб рост аз ҷониби Асилҷон Бегимкулов ба ҷаримагоҳ ирсол мешавад ва маҳз даврон эргашев талош мекунад барои задани зарба. аввалин шуда ӯ ҳаракат кард, вале зарбаи даврон эргашев аз паҳлӯи дарвоза берун рафт.
Beginqulov имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи Хуҷанд. Шукуров таваҷҷӯҳ мекунем. ҳоло боз як имконияти дигар барои дастаи Хуҷанд. Зарбаи Далер Шарифов хеле зиёд ҳаракат дорад ин футболбоз. акнун паси ӯ Фирдавс Абдусалимов ва зарбаи кунҷӣ. ҳоло бубинед инак дақиқаи 20 қисми дуввум аст ва ҳамеша бартарӣ бозингарони дастаи Хуҷанд ба назар мерасад. гӯед мебинем ба зарбаи кунҷи навбатии футболбозони меҳмон. боз як фурсати дигар. зарбаи кунҷи аст. инҷо ҷаҳонгир Эргашев эътироз мекунад ки ту ба дасти бозингари Регар Тадаз расидааст. шашумин зарбаи кунҷи футболбозони дастаи Хуҷанд дар бозии имрӯза. довар ҳоло мунтазир мешавад ки лаҳзаи пешина бозбинӣ карда шавад ва баъдан ба хулоса оянд. довар ишора мекард ки ҳама чиз аз рӯи қоида аст. партоби навбатӣ ба ҷаримагоҳи дастаи Регар Тадаз ва ин ҳолат бартараф шуд. акнун мебинем ки ҳамлаи ҷавобӣ сурат мегирад ё на. Мабадшоев ва Абдусалимов дар муқобили бозингари Регар Тадаз талош кард ва тӯбро аз майдон зада берун намуд. имконият ҳаст барои бозингарони дастаи Регар Тадаз. партоб ба Фримпонг вале дарвозабони тими Хуҷанд ҳам хеле хуб ба пеш баромад ва ин вазъиятро рафъ кард. Қараев пас хато буд ба Ҷаҳонгир Эргашев, Давид Атсам, Шӯрат Элмуродов ва паси муҳофизатгари Регар Тадаз ҳам хато буд. Ҷаҳонгир Эргашев пас ба Далер Шарифов. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷандро мебинем. Далер Шарифов мавқеият барои ӯ ва метавонад зарбаро иҷро кунад, аммо ҳоло дер кард. тӯбро ба ин тараф ба он тараф бурд ва имкон пайдо нашуд дигар ки зарба занад ҷониби дарвозаи Регар Тадаз. Бобоҷонов Абдулло Шарифов Эргашев хеле хуб бозӣ мекунад дар маркази майдон. футболбози рақами 62 дастаи Хуҷанд. Қараев як ирсоли навбати дигар. ҳамлаи бозингарони Хуҷанд ҳам бенатиҷа поён ёфт. Элмуродов, Мабадшоев, вале Қараев имкон намедиҳад ки ту ба шервонии Мабадшоев равад.
Мабадшоев. Имом Назаров. Мабадшоев. имконияти идома додани ҳамла барои футболбозони дастаи хуҷанд. Фирдавс Абдусалимов. پنجاه و یک بر 49 فویزی داره کردن تو. عبدالسلیمов Асилбек Тимуров تو با بیرون کرد از چریمگاهی دسته ریگارتا داس. имконият боз ҳам барои футболбозони дастаи хуҷанд. партоби баланди Асилбек Тимуров. Асилбек Бекимқулов мазарат. Асилҷон Бекимқулов. Бекимқулов партоби хеле баланд ва дарвозабони Ригарта Дас ин дафъа тӯбро дошта гирифт. Шадандаки осеб гирифт. Мануэл Пани. تو فرجامی این بازی وقت خیلی زیاد است. حساب همون 1 بر 0. солҳое ки Даврон Нергашев дар ҳайати дастаи Ригарта Дас ҳунарнамоӣ мекард, хеле ҷавон ҳам буд ин футболбоз ва он замон Ригарта Дас бо роҳбарии яке аз мураббиёни муваффақи футболи кишварамон Мамаҷон Ҳабибуллоев натиҷаи хеле ва хеле хуб ҳам ба даст меовард. Асан Даврон Нергашев дар ҳайати дастаи Ригарта Дас чемпиони Тоҷикистон нашудааст, чунки замоне ки ӯ ба ҳайати дастаи Ригарта Дас пайваст, охирин сол агар хато накунам 2008 сол Ригарта Дас унвони қаҳрамониро ба даст оварда буд. با سال 2009 باید دست Ригарта Дас пайваст. خوب گریگوری مینسان عوض شد و فیروز خلماتوف تحت رقم 77 با میدان آمد. آخرین موسمی که Ригарта Дас چمپیون تاجیکستان با این دستای لیگ عالی بود با 101 امتیاز آنها چمپیون شدند. پرووز اون زمان زینه دوم رو به دست آورده بود با 90 امتیاز.
хуҷанд зинаи севумро касб карда буд. Баъдан дастаҳои Вахш, Энергетик Душанбе, ҳоло Барқчӣ, Динамо Душанбе, Тоҷик Телеком, Сарои Камар, Гвардия Душанбе, Равшан ва клуби марказии варзиш Артиш қарор гирифта буданд. 11 даста дар соли 2008 дар чемпионати мамлакат буд. Баъдан соли 2009 дар чемпионати мамлакат шумораи дастаҳо ба 10 расид. онҷо дастаи Спитамен ҳам роҳ шуда буд ки Вахш ҳамон мавсим дар лигаи олӣ чемпион шуд. Баъдан соли 2010 Истиқлол аввалин бор унвони қаҳрамониро дар лигаи олӣ баъд аз 3 соли таъсисёбиаш ба даст овард бо 84 имтиёз. حالا داور فیروز قرایف رو آرام میکند. فیروز قرایف، Shukurov, зарбаи ҷаймавӣ ба фоидаи дастаи Хуҷанд бархӯрд сурат мегирад. Саёд Зайниддинов зарбаи ҷаймавӣ таъйин мекунад ба нафи меҳмонон. پرتابی خیلی بلند. شیروانی آبادشویف تو باز بازیگران دسته خوجند نمیگذارد. دوباره این بازیگر توپ رو در اختیار خود گرفت. دوید اتسام حالا در دسته دیگر از شرف صالحов آماده که دارد برای با میدان برآمدن. پرتابی مانوئل پانی دقیق امکانیت برای دسته دیگر دادن. پس بسیار خوبی کواد و فریمپونگ المرادов با سام فریمپونگ هم در ادامه میدهد ولی پرتابی او اینجا خطا هم میرود. خب کواد و فریمپونگ به نظرم میوز می شود. اندکی اوسیب گرفت. اوسیب داشت اصلا فریمپونگ. با جای او شرف صالحов تحت رقم هفتم حالا به میدان وارد می شود. ایسال توپ خیلی بلند. و طوری ما اشاره کردیم پگاه در همین میدان دیدار دستای کل مرکزی ورزش ارتش و روشن صورت میگیرد. و فکر میکنم نظر به بازی امروزه پگاه مخلصان خیلی زیاد خواهند شد در این میدان. ادامه حمله دسته ریگارتاداس شرف صالحов حرکت های او و ضربه کنجی است یا نه؟ نه. داور اشاره میکند که ضربه کنجی نیست.
12 دقیقه دیگر باقی مانده است. بیننده عزیز تا فرجام این فخوری به نظر چنین میرسد که بازیگران ریگر طلس میخواهند حساب 1-0 را نگاه دارند. اسیلبک تیمورов ادامه حمله بازیگران تیم خوجند با دویدات سم رسید و از میدان بیرون شد. باز هم ضربه کنجی یا توجه میکنیم با وضعیت استانداردی برای فوتبالبازان دسته خوجند. بوهی سنگینبایف پرتاب خیلی بلند و موفقی او دروازه‌بان توپ را از دست میدهد، ولی دوباره بعد از ضربه نه چندان خوبی دلیر شریفوف توپ را مانوئل پانی داشته میگیرد و پرتاب‌های دروازه‌بان ریگر طلس دقیق میروند. شرف صالحов پس به مرکز ادامه حمله دسته ریگر طلس. حالا مابچه فرصت برای فوتبالبازان ریگر طلس به توجه میکنیم، اما چگونه این پرتاب نمیگذرد از فوتبالبازان دسته خوجند. خیلی امکانیت خوب بود برای صاحبان میدان. اکنون حمله بازیگران دسته خوجند پس دلیر شریفوف پس شکورов با دلیر شریفوف امکانیت ادامه دادن حمله برای فوتبالبازان خوجند هست. فئونبا شرف صالحов نازیم باباجانов مابچویف صالحов و توپ را از میدان زده بیرون میکنند فوتبالبازان ریگر طلس. الکساندر کریستینین حالا چندان راضی نیست از بازی دست پرورانش. بوهی سنگینبایف امکانیت برای دسته خوجند ولی پس دقیق نبود. اینجا محافظتگری دسته ریگر طلس هم چندان خوب بازی نکرد. ضربه و چگونه فرصت بود برای تیم خوجند. بهترین شانسی گلزنی را حالا بازیگران دسته خوجند از دست دادند. همه چیز از محافظتگری مرکزی دسته ریگر طلس اسیلبک تیمورov آغاز شد که چندان خوب بازی نکرد در جریمه‌گاه. بیا توجه میکنیم دیفوگر مخصوصا دیفوگری مرکزی نباید این گونه بازی کنند و واقعا هم احسن با دروازه‌بان ریگر طلس که بسیار در قسم دوم کارش زیاد است و فکر میکنم مخلصان دسته ریگر طلس هم از هنرنمایی او تا همین لحظه ها قناعتمند هستند. ادامه حمله بازیگران خوجند فئونبا و تیمورov. ژوزف فئونبا نیکیتا ژایمو خولماتov
Begimqulov, Qarayev. Davron Ergashev. партоб анҷом мешавад. Евгений Терзим. Самандар Қодиров. ҳоло дар ҳайти дастаи регартадаст дигар тағйирот нест, ҳатто дар Хуҷанд ҳам. инҷо бархурди футболбозони ҳарду даста хеле ҷиддӣ осеб гирифтааст Алишер Шукуров. дӯстони азиз, зуд табибони дастаи Хуҷанд ба ӯ бояд кӯмак кунанд. осеб ҷиддӣ ба назар мерасад. Озодбек Панҷиев ҳоло омодагӣ дорад барои ба майдон баромадан. Шурат Элимуродов ба майдон омад. Шараф Солиҳов ба майдон омад. Ва акнун нафари севум ба майдон меояд. Дар Хуҷанд бошад ҳоло Фирӯз Қараев ба майдон омад. Фирӯз Холматов, Боҳир Сангинбоев ба майдон ворид шуданд. 3 нафар. خب بالا با شکرف کمک رسانیده می شود. بر صورت بیژن نشونبایزاده آمادگی رسیده است برای با میدان وارد شدن. الکساندر کریستینین واقعا هم شاید از بازی دستش ریزانه است و با فکر فرو رفته است این سرمربی دسته خوجند. خب بختیار قلندرов ҳоло инак омода мешавад дар дақиқаи охирин барои ба майдон баромадан. маҷбур аст Алишер Тухтаев ки капитани асосии худро ба ҷои агар феум ба осеби ҷиддӣ гирифта бошад ба майдон барорад. феум ба ҳолаташ хуб аст, вале фикр мекунам муҳим аст барои сармураббии Регартадаст ки дар хати дифоъ бояд мавқеъ пурқувват карда шавад. Шукуров ҳоло аз майдон берун карда мешавад. хуб инак Озодбек Панҷиев ба ҷои Самандар Қодиров ба майдон ворид мегардад. ва Бахтиёр Қаландаров ба ҷои Нозим Бобоҷонов ворди майдон мешавад. Нозим Бобоҷонов иваз мешавад ва дастбанди капитаниро ба капитани асосии Регартадаст мегузорад. тавассути Бахтиёр Қаландаров Алишер Тухтаев мехоҳад хати муҳофизаро пурқувват кунад ва тавассути Панҷиев бошад дар аксул ҳамлаҳо. Сармураббии дастаи Регартадаст мехоҳад ки дар лаҳзаҳои охирин бояд футболбозони Регартадаст муваффақ бошанд. идомаи рақобатро мебинем. зиёда аз 2 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. Шукуров ҳам билохира иваз шуд. Бежан Нишонбойзода ба ҷои ба майдон омад. мавқеъатро аз даст дод Имом Назаров. ҳоло Боҳир Сангинбоев аз миёни 2 нафар футболбозони Регартадаст ин вазъиятро бартараф карданд. Қараев дарвозабони дастаи Регартадаст ҳоло аз дарвоза берун омад. ҷо боз як футболбози дигари дастаи Регартадаст осеб гирифтааст. автобозингарони тими Хуҷанд. Қараев, Бежан Нишонбойзода, Сангинбоев, пас ба Ҷаҳонгир Эргашев. имконият барои Ҷаҳонгир Эргашев
از پای هفت جهانگیر ارگاشف دوباره هیچ اشاره هم نکرد، ولی ما منتظر هستیم. حالا میبینیم که از اتاق داوران چی اشاره میکنن. ارگاشف از پای هفتی. خب توجه میکنیم. جهانگیر ارگاشف بختیار قلندرов بود. اینجا حالا رسید پای بازیگری دسته خوجند یا نه؟ خب لحظه بسیار حساس داور اشاره میکند که او حالا گوش میاندازد به یاردمچیانش. خب بیا توجه میکنیم. اگر یاردمچی سعید زینیف بگن که اینجا هیچ چیزی نیست، داور نمیتواند به نزد برابر. اگر بگن که همه چیز رو یعنی تو واگذار میکنیم و خودت رفت بین، حتما او میتواند برود ببیند. همین گونه است قاعده سیستم وار. دعوا میکنم بازیگر این دسته خوجان. هفت دقیقه به وقت اساسی بازی زم کرده شد. بیاید منتظر میشن. خودی سعید زینالدین فالا به نزد وار میرود و این لحظه رو دیده میبراید. بیاید منتظر میشویم. منتظر میشویم که چی حالت بود. خب جهانگیر ارگاشف خب اینجا خیلی نازک است، خیلی نازک است این لحظه. شاید رسیش کوتاه است، شاید رسیش عموما نیست، ولی به هر صورت حالا منتظر میشیم به قرار داور. نظر به اون حالتی که در نزد جریمه‌گاه دسته خوجند بود این فرق کننده هم هست. داور اشاره میکرد اوت است. جهانگیر ارگاشف حالا ببینید اشاره میکند که 100% به پای او رسیده است. فوتبازی دسته ریگارتاد است. خب ادامه دارد بازی. این لحظه 2-3 دقیقه رو گرفت. شاید داور در ادامه ایلوه میکنند بعد از 7 دقیقه ایلوه شده. حالا دشوار است برای بازیگران تیم میزبان. ادامه حمله خوجند و دروازه‌بانی ریگارتاد رو ببینید. مانوئل پانی بسیار خوب هنرنمایی کرد. واقعا هم بازیش در دیدار امروزه خیلی و خیلی بلند است، در سطحی بلند. اکنون میبینیم در دقیقه بعدی فوتبالبازان دسته خوجند چگونه هنرنمایی میکنند. ادامه حمله و گل و ببینید که چگونه حمله بازیگران خوجند در دقیقه 94 با گل انجام می‌یابد. خیلی کوشش خوبی بازیگران تیم خوجند، دلیر شریفوف و عیسی
حساب 1-1 می شود دوستان عزیز. این است نگاه داشتن حساب 1-0. این است اونه که بازیگران ریگارتا داس میخواستند. در دقیقه 94 دالیر شریفوف یکی از فعالترین فوتبالبازان دسته خوجند در رقابت امروز حساب را برابر میکند. بیا توجه میکنیم به این لحظه پرتاب از خود خط دفاع شروع شد. بعدا اینجا رقابت بود. فوتبالبازان دسته خوجند خیلی خوب بازی کردند و خط دفاع دسته ریگارتا داس چندان خوب نبود. دوران ارگاشف و اختیار قلندرов هر دو تلاش کردند و اینجا عبدالله شریفوف نتوانست مقابل دالیر شریفوف خوب بازی کند و بازیگر دسته خوجند توپ را به درون دروازه روان کرد. باز چی حالت به میان آمده است؟ شاید زمانی که تو به دست بازیگر دسته خوجند رسید همین حالت حالا دیده برآمده می شود. ولی واقعا هم باید اقرار شد که در قسم دوم خوجند از ریگارتا داس دیده بهتر بود. از روی بازی فوتبالبازان دسته خوجند بهتر بازی کردند و به طور ارزنده هم حساب رو برابر کردند. بیاید بار دیگر به همون حالت توجه میکنیم. خب چی حالت؟ گل حساب کرده نمی شود دوستان عزیز. سیاف زایندینوف اشاره میکند که گل زده بازیگران دسته خوجند حسابیده نمی شود. بیاید بار دیگر میبینیم. خب اینجا تو به دست بازیگر خوجند رسید ولی او باید چیکار کند؟ دستانش را نمیدونم ببندد یا چیکاری دیگری. گل بکار کرده شد ولی باز با سیاف زایندینوف اشاره میکنند اینجا. خب هر صورت از اتاق داوران قرار برآوردند. این قراری خودی سیاف زایندینوف نبود. از اتاق داوران گفتند که گل بکار است. اگر سیاف زایندینوف میرفت در نزد ور این لحظه رو میدید گپ دیگر بود. این قراری داورانه که در اتاق داوران نشستند. حالا دوران ارگاشف بسیار دعوا میکند. سرمربی دسته خوجند اشاره میکند که باید شاید دوران ارگاشف میخواد از میدان برود. خودی سیاف زایندینوف حالا به نزد ویدیو داور میرود. اکنون قرار داوری مرکز رو میبینیم. قرار قبلی با داورانی که در اتاق ور نشسته بودند. زحل خوجانظرova و خسروی صدیقزاد و باز یک نفر دیگر. خب بیاید میبینیم. برمیگردد سیاف زایندینوف و اشاره میکند که درست است قرار داورانی که در نزد ور نشستند. گل بکار کرده شد دوستان عزیز. به هر صورت چیلوچ ور جوری شد. دوباره این لحظه رو تکرار به تکرار دیدند و به خلاصه آمدند که توپ به دست بازیگر دسته خوجند رسید است. اینه که پایان میفراید و گل رو بکار کردند. بازی دوم میکنند با حساب 1-0. خب ضربه کنجی برای فوتبالبازان دسته ریگارتا داس. توجه میکنیم به ادامه حمله بازیگران ریگارتا داس. ضربه کریموی وقتی در مقابل عبدالله شریفوف فولو خطا صورت گرفت.
خب یه توجه میکنیم با ضربه جریمه‌ای بازیگران میزبان. شرف صالحов ترکیب برای میکنن فوتبالزنی دست دیگر تدست پنجیف ولی به توپ رسیدن نتوانست. خب دقیقه 99 بازی رقابت ادامه میکنند. فیروز قرایف خلماتوف توپ را از دست داد. اسدجان بگیمخولov خودای بازی رو به نظرم محافظتگری مرکزی دسته خوجند ویران کرد. کارت زرد به محافظتگری ازبکستانی دسته خوجند نشان داده می شود. شرف صالحов و بعداً پنجیف رو از پای افتانید بازیگری دسته خوجند. از همین خاطر داور به او آگاهی داد. ادامه حمله دسته دیگر تدست ضربه زده می شود و دروازه‌بان خوجند این ضربه رو برگردانید در دقیقه 101 بازی. شیرونی و بچایف بود. ضربه کنجی رو با اشتراک بازیگران دیگر تدست سلام می‌بینیم. شورادیل مرادوف توپ رو هم در میدان. ادامه حمله دیگر تدست پرتاب به جریمه‌گاه ولی بی نتیجه. دوید اتسم دلیر امام نظرف حرکت میکنند به سمت چپ. امام نظرف و توپ را از نزد دروازه حالا نیکیتا ژایمو با بازی می‌دارد. پرتاب خیلی بلند. دلیل شریفوف باید کوشش کنن فوتبالزن دسته خوجند. حالا داور صدو اشتراکش رو بلند نکرده است و معلوم میشد که اسدجان بگیمخولov حالا توپ رو از اوت با جریمه‌گاه دسته دیگر تا دست هوا می‌دهد. بیایید توجه میکنیم وضعیت استانداردی است برای فوتبالزن تیم مهمان. پرتاب خیلی بلند امکانیت برای خوجند ولی موفق نشد. در این وضعیت به نظرم بیژن نشان بایزاده بود. قرایف پس به دروازه‌بان نیکیتا ژایمو. قرایف باز هم دروازه‌بانی دسته خوجند. پرتاب خیلی بلند ارگاشف بسیار خوب و هنردمایی میکند. فرصت برای دلیر شریفوف بهترین امکانیت بود بعد به این ضربه میزد دلیر شریفوف اما این کار رو نکرد. منتظر شد که چند قدم دیگر بزند و بعدا حمله را ادامه دهد. ببینید بهترین امکانیت بود. امکانی ضربه زنی هم نبوده است از همین خاطر برای دلیل شریفوف امکانیتی ضربه زنی نبود. حالا با تو فوتبالزنی دسته خوجند ژایمو فرصت هست برای دسته خوجند. دلیر شریفوف ولی توپ رو گرفت دلیر امام نظرف.
و صدای شتکیدوار از فرجام این رقابت درک میدهد. 102-103 دقیقه ادامه کرد این رقابت و دسته لگرتدست با حساب 1-0 با یک ضربه پنالتی در دقیقه 13 رقابت غلبه میکند بر دسته خوجند با حساب 1-0 و چند زینه بالا میرود در جدول مسابقه لیگ اولی و بازی ادامه میکنند. دوستان عزیز، گزارش مستقیم ما از ورزشگاه تلکو آرینا به پایان میرسد. بابا خالمرزاده بودم، با جمع همکاران تکنیکی این گزارش رو برای شما پیشکش کردیم. صحتمند و پیروز باشید تا گزارش های نوبتی.